Saudara pelatih Timnas Indonesia Herdman bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Salah satunya membahas peluang Herdman untuk membawa Timnas lolos ke Piala Dunia 2030. Herdman didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menghadap Prabowo di kediamannya. Pada kesempatan ini Herdman membicarakan soal targetnya sebagai pelatih Timnas sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification because that will change everything in our country forever.